Abebembezi babigamba hamukoro gw'okujaguza obusinguzi obwo wasingira entebe y'obunyeshengerokazi habwa district eya Bunyangabo achayi eky'ishomero erya Kibito Senior Secondary School mu district eya Bunyangabo abashagiki nyamwingi bayeteranira. Kugonza kwange munu ngutwerole beyond Fort Portal Tourism City Bunyangabu baitwerole Nkatoro Rwenzori sub-region. Ito tuzire Korahamu Nkatoro region. Chorigenda kuwaraganiza abantu Bunyangabu mugambire n'abandi ito tujya Korahamu kanja kuwataniza hawe kurakorana ya Toro. Egi niyo message yindikusiga mu bantu ba Bunyangabu tugonzangane habokuba nicyo kikuru cya Ruhanga yatusigire tuli omunsi polipo etalitubaganizamu. Abebembeza aba bashoborora ku okwatanisiza hamwe n'ikiyamba akwisia abantu obuhereza hamwe n'entunguka. Ababere binemu akantu kona gamba nankanta mukome n'abakomi nywena ababini bagamba sara nyo tinkumwenda oni tinkumwenda hatubireke deka tube kintu deka tukwataniza deka tukoragani deka Bunyangabo egende meiso taho ikwagana nokongera kumanyangana nokusharinga ideas n'ebizibu bitwine cyoko bitakusana mbere tukuruga ostunge irakalimu turatunga mukuramulisa cyokabita abantu baba Bunyangabo babaze bya Bunyangabo aba Mwenge tukabaze bya Mwenge aba Fort Portal bakabaze bya Fort Portal. Who will speak for Toro? Who will speak for Uganda? Unity eno ya Bunyangabo, let's cascade it upwards, ebe unity ya Toro. Abakuru ababa bari ahamukorogu bashaba bebembezi okwatanisiza hamwe kandi bakakorera abantu kandi abasingirwe omukaruru okugumana bakorera abantu babo. Saba abatanya komera bendo kugihanga linu bagaba kwese kurungi kurango bakubana bacamwe bagiro runde bya senzo kosiba kwese kurungi for the benefit of all cyamaze barabino bugabe kutunga kutunga tubakwatweho umuntu walikyo nagobora mwate bikondo barabyari kondo bakora so kuno kusaba kwetu kwa Uganda hanyuma ya members parent komwa anokurabwaho kwembere hangalitse. Adolfu Mwesije Clark wa parlamenti yajumirire enshonga yo kuguza emirimo aha district ya Bunyangabo arukushabangu abebembezi bakirwanise. Bunyangabo hano Toro no kwata no guza abana ba hano Kabarole Toro no baguze emirimo hata district twagiretera twaleta district hano Bunyangabo nambe narugire nkamazira kuleta town councils musanju buli town council ine emirimo 82. Abanyeshengero abarabiremu baraganise kwebembezo obumwe enkwatanisa hamwe n'okuhayo embarira obwe barikwetebekanisiza okutandika okukora emirimo yabo omwishengero ly'eihanga. Gasha kwa Justin Nyakaisiki ahabwa Tayari West.